toginya ikoro ni gikoki ya central no gikoro ni ugo waiga tumitugo tutari twega turatuma mundu ciongi atuike uncomfortable. Nio muthenya wa kanaga kiumia thaa 2 nginya thaa 3 cia hwaini guku gwa Kiheo TV kihumo kia witikiriku. Ino ni station ya Kiheo TV kihumo kia witikiriku. Okumega murari wa Kiheo TV na kiriko ni vire ni twashokereria ivaririria vaibatu tuko tukumenyithia maria mabina bena kwanika thiini wa bururi umuthi ari tariki babatu mweri wa kanana mwaka wa 2026 tuko tukunyita ugeni mevirite muhoro Kabiru Thaa Ithatu jetagwo Maureen Wanjiru na kemwabiriri na njira ya shiko ni Sharon wa boyu tugethie na mbere na riu mutongoria wa bururi William Ruto ni abiete na mbere na gukirira mwahu wa mungethaniro akiuga marakorwo makithimana hinya ende matina agenda iria marakorwo makenderia a Kenya akiuga egutigirira ni morio ciuria ndito ciacioneki iria makuwete na maundu maria marenda gugakorwo magikira a Kenya. President Ruto arete maya hindi ya gucemania na makirima arangiri kakuria vingira-ini wa iregi oho ni abiete na mbere kumatogeria na wira wao uri makoretwo magithina mbere kwagirithia hari sector ya ugitiri. President Ruto augite aya ni gatagata-ini karia magakorwo makiamukira nyumba cia raithi hamwe na tabarĩra ingĩ cia thirikari. Karibuni sana. Najua pale nyuma kuna watu walikuwa wananieleza eti nimeshukisha heshima ya State House kwa kuwakaribisha watu wasio na vyeo kubwa kubwa. Lakini mimi nimewajibu nikawaambia sio heshima ya State House imeshuka, ni heshima ya wananchi imepanda. Kwa sababu nyinyi ndio mnatuchagua sisi. Ni kweli ama si kweli? Nyinyi wakati tunatafuta kura tunawaambia mambo mengi, tunawaheshimu. Lakini saa ile kura imepigwa wengine wanaanza kuweka viwango. Ndio nikasema mimi nikiwa kiongozi wa taifa letu la Kenya, kwa mapenzi ya Mungu na kwa kura zenu, hapa State House itakuwa mahali ya wananchi wote wa taifa la Kenya. Lakini kusema ukweli, sijawahi kuwa na mkutano mkubwa kama wa leo. Hey! Bwana, leo hapa kuna maneno. Kwa sababu officers wangu wananiambia tuko na watu 27,000 hapa. Na hiyo ndio mkutano mkubwa sana kufanyika hapa State House.
tugithie na mbere na riu munini wa mutongoria wa bũrũri Profesa Kithure Kindiki ni athiĩte na mbere na kuha atongoria a ciama cia PNU, ADP hamwe na kiama kia DEP na ciama iria ikoretwo mwaho-ini wa mũng'ethanĩro gukorwo makinyita mbaru mutongoria wa bũrũri William Ruto harĩ kambĩini-inĩ cia gĩthurano kia mwaka wa 2027. Kindiki arĩtio hĩndĩ ya mũcemanio na ikundi cia atumia kũrĩa mwena wa Irunduni. Thank you very much. Mimi sina problem. Ule anatusi fireman aendelee na matusi. Kama matusi itamsaidia. Mimi nawapenda na mimi nawaambia wakipata matatizo mahali wameenda wakuja tufanye kazi, mimi nitapangana nao pale. Ni kweli si kweli? Tuendelee namna hivyo. Mumekubali tuende na hiyo line ya kuleta watu pamoja? Tuendelee na hiyo line. Mimi sio mtu wa kutishwa na mimi sio mtu wa kudharauliwa. Mimi nashukuru ndugu yangu kwa sababu alisema kwa sababu hataki vita vya kinyumbani. Alisema hata nitusi. Hata mimi nitamheshimu yeye, wacha atafute. Kuna watu wengine anatafutia viti huko na kwake pale hakuweka lami ya kwenda kwake nyumbani kwa miaka 40. Saa hii ndio tunaambiwa ndio atasaidia wa Meru. Kwa hivyo ndugu yangu, kama anataka kutafutia wale watu viti, wajaribu bahati yao. Mimi nitakaa hapa kwa William Ruto ndio apate 2 term next year, apate 2 term next year, na mimi nataka apate hiyo 2 term akiwa na kura yetu, ndio wakati anaenda retire. Namna hii. Hey. Tugitigana na icio na riu MCA a kiama kia UDA kaunti-ini ya Nakuru ni mathiĩte na mbere na kwĩrwo makini ati o matiĩtigana na thirikari kana na kunyita mbaru mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto hamwe na gavana wa Nakuru Susan Kihika. MCA aya magĩtongorio nĩ mũtongoria wa rĩngĩ bunge-inĩ ya kaunti ya Nakuru Honorable William Thaa. Ni mathiĩte na mbere na kũria atongoria na mekorwo magĩcera kaunti ya Nakuru ukorwo magĩtabania kambĩini cia gĩthurano, ukorwo magĩthiĩ na mbere na kũhunjia thayũ na kwaria mĩario ĩtarĩ ya gĩkabira na gũtigĩrĩra atĩ wa Kenya nĩ makorwo marĩ na ũrũmwe. Kũrĩ ũguo nĩ mathiĩte na mbere na kuga atĩ o nĩ mahingũrĩte mũrango harĩ kĩama-inĩ kĩa UDA gũkorwo makĩnyita ũgeni atongoria angĩ kuma mĩaho-inĩ ĩngĩ ya ciama cia kĩũteti. Asanteni sana. Kwa majina ni Dorcas Gathere, a nominated MCA by the UDA party, na niseme leo tuko hapa kwa County Assembly ya Nakuru tukisema UDA tuko imara kabisa nyuma ya rais wetu William Samoei Ruto, na niseme kila mtu hata kipofu ameona ile kazi William Samoei Ruto anafanya, kutoka infrastructure to service delivery. Kuangalia ime Rironi Mau Summit, sisi watu wa Nakuru tunajivunia Rironi Mau Summit. Hiyo ni kitu tutaishi kujivunia na tumetoka kwa rais wetu. Wacha hii mambo mingi tunaletewa na hii mambo ya deficit politics. Sisi ni watu tu wa Kikuyu, tunakaa hapa na hapa ni Rift Valley. Tuseme sisi hatutaki mambo ya ukabila. I'm a member of Nakuru County Assembly, nominated by the United Democratic Alliance UDA hapa Nakuru. Na pia I sit in the National Executive Council ya UDA, chama tawala. Mimi pia ningependa kuchangia mambo ambayo majority leader amesema. Kuna wenzetu ambaye tumesikia wametoka huko nje na kusema ya kwamba they are the majority party in the assembly. Na mimi nataka kuambia hawa watu, if you want to know the majority party in the assembly, go to the website of the assembly. UDA commands the majority members of the party in the assembly. Mheshimiwa William Thaa, majority leader katika county assembly ya Nakuru, tena ni MCA kutoka upande wa Kerenget Kuresoi Kusini. Tuko hapa siku ya leo katika assembly yetu ili tutoe taarifa kuhusu msimamo wetu wa siasa katika Nakuru hii. Kwanza tunasema ya kwamba tunapoendelea
katika msimu huu wa siasa na tunapoelekea kwa campaigns kalikali, ningependa nitoe msimamo ya kwamba sisi kama wajumbe kutoka UDA, ambaye UDA ni serikali ambayo inatuongoza wakati huu, na mheshimiwa president wetu William Samoei Ruto, sisi ndio wengi katika assembly hii ya Nakuru. Moiroreri na riboti ĩyo tuko tukiamba gwĩkirie o hanini nĩ tuko tũgĩcokereria na riboti ingĩ, ndũgathiĩ haraya. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ewe ni wenderera we kawira kau gaku o investire miaka iyo yothe ri umuthi uyu ngoma angiariria turi anime moke magukua indo ciaku ungika atia kana ungiambirie kumacaria na miguu ta njege tatengera kuria gwa Kimuma engineering system umere makuonia CCTV cia kamera ciraiganirira muhuko waku. Oho ni makoragwo na electric fence materials, razor wire cia green na cia silver. Ni makoragwo na access control system eira cia kuhinya fingerprint ugitonya, intruder alarm system, na no makoragwo na indo ciothe cia mwaki nginya fire extinguishers. Oho no makoragwo na solar panels na ni makoragwo nginya na ihingo automatic kuhinya ka remote oguo wira ni muingi tawa gutinda kung'ang'ana na ngeti. Ni mahetwo ngerenwa nyingi muno nduka cia cikuria Nairobi CBD macamanĩrio-inĩ ma Kamae na Gaborone Road. Showroom ya we hau Nyandarua House ground floor. Duka yao area kwa Nyandarua House second floor room 204. Duka yake hali ya Gaborone Plaza ground floor number G1. Na kwa kore ya Kasarani ni hali ya Max Plaza kwa dharira na Kasarani police station. Ona kana no macarie na thimo 0793494949 kana 0793949494 kana 0793595959. Girawera waku na CCTV cameras kuma Kimuma engineering system. Twaririe kana mundu ngiendanĩrĩri yake ikinyire makiri maingĩ ma Kenya, we niwe turenda aranĩria na ithuĩ ũmũthĩ kugerera 0758487904 nĩ 0758487904 na nĩ ũgũteithĩka. Kiheo TV, kihumo kia wĩtĩkĩrĩku. Guru wa Jewel Institute of Advanced Driving tũĩkaine nĩ kũruta matereva a gĩkĩro kĩa igũrũ marĩ na ũigĩrĩrĩki mũnene barabara-inĩ. Jewel Institute of Advanced Driving tũrutanaga ũtereva wa ikĩro ciothe. Class A nĩ ũtereva wa fikifiki na tuktuk, Class B ũtereva wa ngari nini, Class C ũtereva wa marori na Class D nĩ ũtereva wa ngari cia ũkui wa mũingĩ. Ũrutani witũ wa ũtereva nĩ wa kũrũmanĩrĩra na mũtaratara mwerũ wa NTSA, na warĩkia kothi tũgagũteithĩrĩria kwĩgĩra na smart driving license. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria ndũkamaĩrĩrie gũtũcerera wabici-inĩ citũ Roysambu nyũmba-inĩ ya Jewel Complex gorofa ya gatano barabara-inĩ nene ya Thika Super Highway kũrigania na TRM, kana tũhũrĩre thimũ kũgerera 0703164003 0703164003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Mwangaza wa Neno FM, ceceni ya redio ĩrĩa ĩkũrehagira ũmemerekia mũthuranĩre o muthenya mwambĩrĩrio kinyagia gatano. Tabarĩra ciĩhotanĩire kwambĩrĩria rũcinĩ kinya hwaĩ-inĩ.
thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rũcinĩ. Nyitanagira na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady thĩinĩ wa Gĩthima rũcinĩ. Thaa 8 nginya thaa 10 ũkanyitanĩra na Celestine Maka the Favored One thĩinĩ wa tabarĩra ya Shangwe. Igĩkinyĩria thaa 10 ũkaingĩra kĩberereki thĩinĩ wa tabarĩra ya ngwatanĩro na Kamau wa Waithĩra KW. Mũgatereva na kinyagia thaa 2 cia ũtukũ. Nakuo kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia ũtukũ ũkanyitanĩra na Susan Wangoro the Women Rep thĩinĩ wa tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa kĩgoco. Tomugate wiki ũngĩtũria mũndũ muoyo. Ĩndĩ kiugo kiumĩte kanua-inĩ ka Jehova nĩ gĩtũragia mũndũ muoyo. Alikuwa na uwezo wa kuzuia kubeba msalaba. Ndio. Alikuwa na uwezo wa kukataa kubeba msalaba. Lakini akakubali kubeba msalaba kwa ajili ya kuleta utukufu kwa Baba. Oh, hallelujah. O muthenya wa Friday thaa 3 cia rũcinĩ nyitanagira na ndungata cia Ngai kuma kanitha wa Jesus Wina Ministry tabarĩra-inĩ ya neno la uzima. Alikuwa na uwezo wa kukataa na kukufa. Alikuwa na uwezo wa kukataa kusulubiwa, lakini akakubali. Ndio jina la Baba liweze kutukuzwa. Haleluya. Ugatarwo na maandĩko, ukahoerwo na ukaheo mwĩhoko mũtũrĩre-inĩ. Neno la uzima nĩtũgie karĩko. Of God, I love your voice. You have led me through the fire. Ino nĩ station ya Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Negabo twashokeria gunyitio geni o ringi na riu ole tip Saruni nĩrĩkĩtie kwĩhĩtithio arĩa abithaa mũnene warutia wĩra thirikari-inĩ ya kaunti ya Narok. Ole tip aihũrĩtie ithenya rĩa Nashipai Kenga na ũrĩa wĩrĩga gũtigithio wĩra agĩkuruhanio na ciĩko cia ungumania na mwĩtĩo wĩra-inĩ. Rĩu gavana wa kaunti ĩyo Patrick Ole Ntutu akĩruta ndũmĩrĩri yake nĩatũgĩrĩtie Ole tip oho gũkorwo akĩmũria kũruta wĩra na wĩigĩrĩrĩki, kũrĩa ũguo nĩathiĩte na mbere kuuga atĩ wobici yake ĩrĩ mũhari-inĩ wa mbere gũthiĩ na mbere na kũhe mbeũ njĩthĩ mĩeke ya mawĩra. I, Collins Oloitip Saruni, being called upon to exercise the function of Secretary/CEO, the Narok County Public Service Board, do swear that I will not directly or indirectly reveal to any unauthorized person or otherwise in the course of duty the contents of any parts or the contents of any document. The only thing we'll tell you, Collins, because we'll still get an opportunity to talk to you, the purpose why you are there, number one, is to serve the public. Number two, to support His Excellency the Governor for service to the public. It's not merely about assuming office. It is a solemn commitment to uphold the Constitution, serve with integrity, and place the interests of the people of Narok above all. To Mr. Saruni, I encourage you to provide professionalism, leadership in strengthening our public service, ensuring that merit, accountability, and efficiency remain the hallmark of our county administration. I know that you will embark on now confirming the many young men and women who has been acting in the entire county. That is the second job that you'll be doing, and immediately we will be advertising the positions of more than 200 ECD teachers. And this is very important for us because, again, in the health sector, I have been able to construct and build 101 health facilities
dispensaries, maternity wings all over the county. And we have a big shortage. Actually, we needed about 300 health officers who are going to help us. But nevertheless, because of the budgetary issues, we have been able to at least employ 260 young men and women who will be serving in our great county. And they will come from all over the 30 wards. Naru maafitha a borithi kuma kambĩ-inĩ ya Ting'ang'a nĩ mambĩkĩte ũthuthuria kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa mũndũrũme ũmwe ũrĩa nĩ ũkũrũ wa mĩaka 53 ũrĩa mwĩrĩ wake wonekanĩte ũtetwo ndemu-inĩ ya Ting'ang'a kaunti ya Kiambu. Kũringana na mũingĩ a itũra rĩu maugĩte atĩa kana marekwĩra mũthuri ũyũ gũkorwo erutĩte muoyo gũkĩrĩkana atĩ kwa mũciĩ nĩ gũkoretwo na ngucanio cia mũgũnda. Kũrĩ ũguo nĩ na mbere gũcakaya na mbara nene ya ikuũ na iria ciumanaga na andũ gũteo ndemu-inĩ ĩyo. Gũkũ rĩu magĩkaĩra atongoria a gĩcigo kĩu o ũndũ ũmwe na atongoria a ũgitĩri gũkorwo magĩtigĩra atĩ nĩ makorwo makĩirigĩra ndemu ĩyo na nĩguo kũnyanyihia mogwati ma andũ kwĩruta muoyo kana andũ kũrutwo muoyo na gũcoka gũikio ndemu-inĩ ĩyo. Kia kuangalia mahindi yangu hapo kwa shamba. Kuamkia ndio nikakuta manguo hapo kwa demu. Nikashindwa hiyo nguo imefikaje masaa hiyo ya asubuhi saa 1. Kurudi kuangalia mimi naona huyo mtu ni kama aliwacha baka viatu zake. Sasa nikachukua jukumu nikapigia mwenzangu wa nyumba 10, nikampigia simu. Naye vile nilimpigia akawasili akakuja akadhibitisha kweli kuna nguo zimewachwa hapa kwa demu. Sasa ndio naye tukapigia chifu. Chifu vile alipatiwa ripoti akasema atakuja kuangalia hiyo maneno. Na chifu alirudi akakuja. Sasa leo asubuhi ndio tukadhibitisha kuna mwenye majirani wetu wako hapa area, ndio tukajua kuna ule mmoja alipotea. Sasa wenzao ndio wamesha waziri leo asubuhi. Ndio tukawapatia ripoti mwenye ule mwenye nguo ni kama ameingia kwa maji. Sasa tuko na hofu sana kama hii demu inaweza fensiwa, inaweza kuwa afadhali. Kama viongozi, kama nchi ambao wanatuongoza, acha tujaribu kuangalia mashida kama haya. Kama hii damu, tunaomba kama watu wa Ting'ang'a, tuko hata na damu nyingine hapa. Ebu hizi damu zijaribu kuangaliwa na pia jaribu kutengenezwa. Juu saa hizi unapata viongozi wetu hata hawaangalii mambo kama haya, wanaangalia tu mambo ya siasa na kutusiana. Na tugitigana na riboti yake ni kũgĩtũtirihĩra mohoro maitũ ma mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngema cia mwanya nĩ gũkorwo gĩtũhoka na mathaa maku tũkorwo tũgĩkũmenyithia ũrĩa bũrũri wa Kenya watindo kĩgarũra na nĩ ngema cia mwanya kũrĩa thĩ makorwo magĩkinyanĩria mohoro maya na njĩra ĩgwete. Nĩ ngavo Tuma na Sharon mwari wa Gĩcũhĩ ũrĩa wakorwo agĩtũteithĩrĩria na njĩra ya gũtarĩria na ciĩko, na niĩ njĩtagwo Maureen Wanjiru twakwendithĩria utuko mwega na wa thayo.